อิทมเวมิรินดีอัตตัมรโนมีรโนยารุยอัชังรโนอัจจุกอักขันกจุงขไข่แล้วก็กับปั๊มสาวเตออีดาตอกที่ว่ามันเด็กเลยเวลงดีอาจีก็เลยมาตายแล้วก็น่ะอาริฮอนอิทมเนี่ยสัมพังเด็กเลยก็เลยนิ่งเลยก็ชุกลักก็น่ะจังจิงเด็กเลยที่น่ะคิดเลยจากก็โอ้อาริฮอนยี่นิวเยียร์ตั้มเตก็จีฮีทมก็จุงก็น่ะจังนิวเยียร์ตั้มเลยมันสับพาไปมันนี่จีอ๋อนิวเยียร์เลยจับไอ้ก็กุมไปแต่จับเอาไว้จีมาชุ่มสารไปมันชุ่มสารไปก็จะเจ้าexperience มันได้เดอหังโชคราสารไปก็อายินเนี่ยนะจิตทับลงเงยก็ชีว่ามันเลยมันนี่ก็นิวเยียร์ละก็ไอ้ทำขังใจนะก็จำมาจริงกุมลีมาทำให้เด็กก็เธอจริงกุมลีว่าไปก็ไว้เดอไอ้ทำ resolution เลยจุ้งก็ปีตามาตุยตาการจันเลยจุ้งก็ซา plan เลยจุ้งก็เชื่อมเลยก็กุมเธอยิ่งสัมพังกุมเธอสัมพังแต่อะไรอับตาขณีไปอยู่เลยถ้ามีทรานฮิลีอิทุมนะขีมาจุกมาฮิคลอยากะอีน่ะแต่อีวินิงลีเสียสักจะแล้วก็มาจุกแล้วก็มีรินลีคิปปากะมีไซโก้ระมายากะสังก็แล้วก็พันิงองกุชุงก็จีเฮนิงจังเสร็จไอ้อีวิมีรินลี success เมื่อน่าใส่เลยเมื่อน่ามายาสังเรียจุกุมกเตียวค่ะจังชิไม่ตัวออกทีเรอาจจะก็มักเดียวก็สุดตั้งสักเรื่องตัวออกทีเดียวใครกี่ป้าก็มัดสังเรามันเองนิ่งละอีทุ่มก็ต้องอาจจะก็มักเดียวก็มาตายสังเราอาจจะก็มักเดียวก็มาทำเองอาจจะก็มักกับพนิงองค์ชงก็ไว้สาลากระก็จีฮีอีทุ่มก็ต้องเว้ขรินเดล่ะก็จริงก็มี January February March April May แล้วก็ December ก็ไว้นะจริงก็อภัยลำเมื่อไรองค์ก็เจนะอาจจะก็มีอีเมื่อไรก็สาวเตะอาจจะก็มีอีชีอุบิเหตุตรักสโขเตะอาจจะก็มีอีชีขนังหาวเตะกับพนิงมงชุมทุเตะก็จีฮีเลยสัจจิงก็จีมีก็จุงก็น่ะสัมพังก็จีเตะเจนะมาจุกแล้วก็ทาค่ะฮีเอตุมีมาตายก็สังก็เลยไม่ขยายสัมพันธ์กับไว้วิอังยุง the key to prosperity and success ก็จะให้ทุ่มเทงสุนเลยแล้วก็ง่ายรอนดัชบักไว้ซะเลยคือที่ผมมี Old Testament เว้นคุยเลยแล้วก็ New Testament เว้น authenticate สร้างสึกเลย explain สร้างสึกแล้วก็ prove สร้างสึกเลยแล้วก็ทุ่มก็ต้องเทงจำเลยแต่อีวินิงลีราชน์คิดว่าไงนะคืนนี้จีเว้นไอ้นะคุยง่ายก็จีกเลยจะเขามีก็จุ่มขังงานเลยโย่ก็ถ้าเดอ Old Testament นี่ทุ่มลี apply ซะไปตัวมีก็จุ่มก็ Old Testament ว่ามันจะน่าลุยมันเนี่ยตัวกางมีเลยลักเต้แต่ร่างอาหารจริงก็จีเลยก็ต้องให้ lecture ก็ซาคลีอังยุงว่าชุมเดออีทุ่มก็ชื่อนักมังสาวตัวตั้มลิมิตแล้วตัวมาว่าไปเรื่องสารไปเขาอีทุ่มเนี่ยเทครันเทคไปอ่ะมารำจ้าก็ชื่อนักอีทุ่มมาชุกรุมเร่ Old Testament New Testament ก็จีฮีบริวารน้ำพกสังให้มันเอง even ตั้งคุลตัวเองดังตัวก็จำมาตัวเองชิดก็เธอตัวเองชิดตัวพกสังให้ตัวเลยเต้คิดว่านักคุยกระหักเลิกจิลมันก็เทมันเทมันเองถ้าตัวก็ปีปิงเนาะก็ปีสังให้แล้วก็คุยกระหักตัวเองก็บริวารเนาะฮิจไม่รู้ Genesis เว้นตัวเลยก็มาลากายว่าช่วงเดียวฮีก็จำปาโคเช่น Matthew เว้นตัวเลยก็ Revelation ฮีก็เธอปาโคเช่นฮิปปา Old Testament ไปลิเวอร์ New Testament ก็เธอปาจินะก็เที่ยวก็รีดไม่โคNew Testament ลิเวอร์ก็จำปาจินะราอามาชานะรามาตุยดาก็ให้ก็ปีดาก็ให้ก็จุ่มก็เลยสังเอาตัวจีปาจินะรีดไม่โคก็จีรานะมาหังลักมันเองมีขโมยนะแต่ขลัดขวาละก็ขลัดวาละก็สาตุยมันเองไหมทอดจันฮิเลยก็จีเวนันก็แต่ตัวร้านมันตุยพกละก็ลีวังซ้ำเบรกคุยละก็จีวิที่ลีหักพกเลยละก็แต่ตัวกุบสังหากละจังก็จีวิทอดจันวันเลยก็ฮิปาหินะตุยจำมาฮิปาหินะตุยเธอก็จีฮิมาเลยมันเองจีมีขโมยนะแต่ตัวชิจินร้านละก็
rap ho ka sangwi twini itum we Old Testament kala New Testament shi jing ga pok term hi gi pan kwen sa mi kala ja kham Sardis ko ho church we apam chi we na Melito ko ho mi ba hi na AD 170 li Old Testament kala New Testament ka chi we tui pa chi shi jing pok ke the itum na sampang rete jana kha itam na hang da khle pa wa theng sun da khle pa na ki kla ja kha Old Testament na ngavang me New Testament read me New Testament ngavang me Old Testament na read me ga chi ki kham lai mane chi li itam na ka chi pa na na wi wang sat zi li tu ka chi pa na shok da khle ya what shot kala mi maram chi wi wang chuna li tu ka chi china kham dai ni itam li Bible na gahang 2 Timothy chapter 3 we verses 15 to 17 in a pa kai athang itam li Bible pa me vana sorry pinam tha la kana pa me re ni shere jena ara in a hi pang sun re hili kisam pangla ja kham 2 Timothy chapter 3 verse 15 and that from the childhood you have known the holy scriptures ara chili holy scriptures kathara vre we tui kachi hi khili gangla jaga juatam le New Testament ni maleran samko juatam le Old Testament mang sing sa fako jenara which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus ara atum natam sanji sing the clay Old Testament hi jo tuichi rivrawi tui ka thara tuichi Jesu Christ we lungli hui khami sampang gawai mirin ka tangma gawai mirin sampang gawai leitle kho juwangena ara verse 16 di juwangena all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine rivrawi tui sai ko ri kapit sai ko ri chi Mangla guthar we khakshot ju ati shoot mi gahe ni ji arilo all the samen ni hang fudak le kho kala chili hang dak le pa wa hi tam ka chi thei wi wang kanai profitable for doctrine ka khaneli for reproof hang kamachin ka wai wang kanai mi akana khongwi khlang sai ka wai bal ni hang de na hi mashung da sa gi de ka chi wi machin ka mili kanai Kagatumali for correction Mashung Kanga Sakli. Kachikatana what sounds of Alago, I know which you ma kere janahi, they mashung queer, Hanungruko, Kahanarko, Switarko, Mapaidruko, Kankarko, Kachi, Mashung Kamichili, Kanai, Bible to he. For instruction in righteousness, Kamashung Kangorong, Tam Chitake Vai Vang, Bible he, Kanai. Out of verse 17, and that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Mapung kapami, vrewi mapung kapami, what kachiv wivang, sapai gigachiwi mapung kapami, masaur, tuijili pesinza the shamgai mi baji. They tumli hang the lady. Janara iligatioga. Itamna Turkangai pan to all the semen he ayin laga chunga tsang laga chiping chi mashi chinga pai laga chunga tsang ai raga tha ga chiwing ga chot rod kamarad laga chunga mi hi lei papa me chiwing a chaili mi ga chunga na apong ga chunga mi yan ga chunga ina explain ka sale ka itumi wang cha me kap ga cha chukna akha ina hang ngai pan ki kla ja ka all the semen we ayin hi Ayin hi akum gatum may naitum nang year kui pai. Number 1. Kareli kigla jaka moral law. Itum we ethics. Vre shinawa ka sata. Vre we miyur sata. Kipa chinana kisaran. Wad la kisaran. Tui la kimo tuiran. Katsat ka kar khung wala kali khung wala saran. Ka chipahi moral law. The akumaka. Ka khaneli civil law. Itum we
ชิมคูรปันอิทมีรำปันขปันรำปันก็ต้องลีอิทมเนยันสังกไว้อิทมอาชงเวนก็สาดรันชิมเหตุปันรุโคอิทมอาชงเวนคริงทรันจิลีว่าไปโคจิมว่าไปมโคก็จิวิจังจิลีอาคุมก็ขันเน่ all this man are dumb liver เที่ยวกรีซีจากก็วริวรานมงแล้วก็อัตุมนี้มาใช้นะอันราลุยเฮ้จิมซาไปมจะจิตสมีเอาจิมซาไปมเดอรีกับเดออัตุมนี้อายินกับปีมีชีวิตที่มารานปิงลิชิจินแล้วก็อันจีฮังโลจีมาฮังโลจีซาโลจีมาซาโลตาฮังโลตัวจิตสแล้วก็รานทันแล้วก็จัดเดอเที่ยวกรีซีวราวีชอร์กาปันชิจินแล้วก็เคลียร์ตั้มสาวเดอจีซิวิลโลฮีอิตุมนี้ก็จุงค่ะมัจจุนาก็ไปเลยก็กทุมลีอิตุมวี ceremonial law อิตุมนักข้อครุมลีก็ตัดสาระเทมเปลีวาลก็สากตัดแล้วก็คิมไม่สาระคิสาลุคิมสาลุก็จีวี outward practices อิตุมนักอุกลุงลิชิตก็สังจังตะกเลยอายาร์สองนั้นเพ่ปังจังเลยงดทุดกเลยป้าจีสาโกจีดัดสาลุมสาลุก็จี direction ขมีจีอิตุมมี ceremonial law อิตุมมาไทยละกันนะ civil law และ ceremonial law ฮี civil law ฮีอาร์ prophecy มีกี่จีมารันกี่จีรันหังครั้งก็ต้องจีมีเขาเดจังเขาเดก็จุงเลยชุงเขาเดจีอาร์ทอจันวันให้เร่ก็ชุงเลยให้เร่ก็เลยก็จุงก็เลยมาปุ่งพาให้เร่ก็แค่นี้ ceremonial law ฮีอิตุมนะเขาครุมวีเพื่อปังจังเดออดตั้งขังเทวีฮีก็จุงฮีจิชุคริสต์นะมาชานาระแล้วก็ยาวมาสัตว์ทุเรอัปมเยรูซาเล็มมังลิมันนิงเลยทุ่มจัดตะกเลยจิกุนมาติลี anywhere ก็ลิขเลยทุ่มขรมไปให้เรจิชูนั่นละก็หังอายินฮีอีกรายนะอินะชุงสึกให้เรก็จีฮีฮิลิก็จุงก็พุ่งตัวเอาเองครับตายละก็ในทุ่มนะ moral law อีทุ่ม ethics ฮิลิก็จุงก็ปันฟุตเลยตายละกันนะอิทุม core value ก็เลยอิทุมนะปาราชุมก็ให้ Sunday school เว้ยนะฮับพกตัวปาราชุมก็ให้ 10 commandments example สัตว์จัง 10 commandments ที่ถ้าเราวิ่งใจลิจิโกฮิซาโลตัว repeat ใช่ Old Testament จังตะเลยโคก็ New Testament เลยซัฟรุโคก็จี repeat ใช่ตะเลยโคอินะฮังเกย first no other gods เวลาก็เตลิมครุมไปจี New Testament เลยงราชาดังexample sa the 1 Corinthians chapter 8 verse 6 ke pa vre ko te malay mane amang 2 no idols myam mo limo khrum pai na thum myam mo shem la ga mo khrum pai 1 John chapter 5 verse 21 yang repeat sa the 3 do not misuse God's name rawi ming le mamang li sing shara 1 Timothy chapter 1 verse 20 jili thingri and repeat sa mi tale for he sabat thang ka pha sa ta mayon lo ka chi pa hi chui issue hi khuirai ka chui issue hi itam na Mark chapter 2 verse 28 Hebrews chapter 3 when to look 4:13 wa shung ta pa ka hyang ruk le ja ka jing rao li ji shu na ma tai me ko Moses we aying li ji shu na ma tai me ko sabat li ji shu na ma tai me ko itam nga sam ka viva ji shu ko ko ji hi Hebrews chapter 4 verses 9 and 10 thing ri ena ra chang miao te jene ji pa ji mayon fugi ji ne ji pa ji ma chang bi ka ji issue khu shok la ka na sak pa pa me ka ji itam na te kwi number 5 ji wi sabat ji wi ji li matai ka me maram khang te in read the message ka mi li la hang pa pa mai ri number 5 li honor the father and your mother na vana vali khayashilo sampapam dale Ephesians chapter 6 verses 1 to 4 6 do not murder mi masathat pai mane ka chi chang dale Romans chapter 13 verse 9 Romans chapter 13 verse 9 li ku chung ka repeat sa kai ja khum ne sam phangte jena do not commit adultery 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10 jena do not steal Ephesians chapter 4 verse 28 khaliping la mali lyaro no mashun ne no atsa la ka phe pang chang da phe khil ga char no ka chi hi repeat sa bam how genetumly do not bear false witnesses the Ephesians chapter 4 verse 25 and kanawali tharali
do not covet. Miwi kahau shara, makahawalo. Colossians chapter 3, verse 5. The itamli matingri inay the hanghai tali. Chili lang may the royal law the itamna. Ungnawi ayin the all the semanila china binding factors ha. Ayin ka tong chui ngurum khang saka. New Testament lila china binding factors ha laga khale china khikla jaka na we prohavreli na we uklung na we ning yang tong ting de le shi plung ra china khamataya khare ayin ne ka khane li na we khong nai naw li na khlat li le ga shi ta de shi plung ra china ka khane ni khani hili Moses ena maran ping jaka old testament ka tonga kangko Moses ena maran ka tong hil changrum gaini ara che mutui dak le hi New Testament atam li khuisangi chi jishura gai we atam jili ana kharchan ji hang laga chi context na dang da khuisang laga gang tui kho jana ara hili yung i wadak living chaili thakha hi ka da bapta pair kla ga jana chi wangai na itum na Bible hi ka khalat ya ka interpretation ga sai takar sa gai interpretation ga sai li context hi bap mata thwa ka leishilo mi ka chung na le ga shi term hi shi chin ga misuse sa khai le te navana wali ka navana wawi ga hang na lo chil ka navana wawi ga hang na lo ka chiwi tui pa chi face value pa chi khuyai la ka chak ka shi shong na naung ra le shi chin da le chung ka la chang ga chi te jena hili thumli bap tang sakki pa context hi ma thai thwa ka variation of ping chod la ne cruise phung lo ga tissue ki ji ko to ga hang na ki pa na ka variation sangai li murde context ma thai thwa ka a chon dang I thumli Hindu now BJP with Tana Akana Kajigatana it is sure Jaka Awia Vali Awia Chinali Akalatan and the Maninga Chayaka it is sure Vimatic Machamane Kaji Rapa Shok Laka TV Li the Pesalaga Hamso generation here it don't sound so from context Matela Hang the glitch with context na Kikla Jaka Zakashisa the Klimi Pachili Mungarum Pipe Re. Nucleatain than the Zakashisa lay could not nucleate Zakashisa the Glitchin and Ninga Chagi Chine. Jenaka Tur, what's the Rawi Jishu we hang another Zakishine. Jindawe. Context when a quick shock like a rag liquid theatre, Kakalaching we luck and a chichin to guy later. Thirty Hindu now be Mama Chimene, Muslim now be Mama Chimene, itum variation now being the G shop by. Matei to Aka. Jena ara itumli pami gai. Joshua chapter 1 we verse 8. Kala James wena akui gai chi. Hanung say ituma pamili jang ina kup me de papta gai verse 7 leta ta khila hau kane. Jena Joshua li rana raka hang tui. Hina ki hangla jaka only be strong and very courageous. Ponglo kala ping mai lo. That you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Ara khni yakhan ka katiao ka verse 8 pachina ka gup mai da elaborate sai explain sa mi tele. Verse 8 li tumna ki hangla ja ka this book of law Ayin he will light he shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Prosperity and success. The key to prosperity and success itumui achi topic hijang ara kapaning ungushung o itumui maya gasang matai gasang kala kapaning ungushung hi sampung re jaka his hargla jaka itum principle mati kathai da kar sai recap the itum li James wena tumui Bible pa me na mata lagan pa mi haire ko jiga thana ara
tùy hili ayin hili cái pisang gai chứ cái Bible cái tông hi cái hàng khô context bao nhiêu chăng cái pisang gai chỉ mà xuân mà ya mà tê lờ mà chúc luôn chú ấy nó uy vác lờ ya vác lờ mà thuê luôn mà tai sang luôn cái lờ mà hẹn mà khuyết thuê luôn or chắc according to all that is written in it chỉ li cái pisang gai or chắc the sagi chỉ mà chúc luôn nín lên là mà chúc luôn cái lờ khmore là mà thuê luôn cái lờ what sắc là chỉ là the salo cái chỉ hi ayin li hili tùy bấm hili itum li khắc ni hai khờ ở hili itum na bab ta là cái hàng cái gì mà chỉ li ở testament khni na kyang lơ ja khờ chỉ mà sao thu cái thà the question ra khang an dran James na itum ni hang sa dang han ka khmi pa na ba ki lơ ja khờ chỉ mà sao thu cái mi a khờ na cái la rang yot li awya sak khayang cái thà cái la rang yot mirror chỉ li yang ma man de cái thấy cái chú ấy nó chụp thích lâu đó mất thấy lùi cái chi đó đó tùy mang cái nào tùy là cái sắc mất sang cái cái mất lấy mà này thế nào ngân na quy là cái sắc sang là cái sami ba chi nữa success cái phần những cái sung cái là mà ya cái sang chi sinh phong rồi the James nó var chắc the repeat size đấy đấy chỉ số Christian này thầm lý khang lơ giờ cái ina tùy anh tâm chỉ thấy cái tâm sẽ hay là cái cục chỉ là anh khang lơ giờ cái tùy bình hình anh na cái sắc là cái what sắc sao đó what sắc chẳng đó cái sao mi ba chỉ là ina lung hở tung li saka cái sim chỉ là pan tâm sai đang thế vang lơ giờ cái ali cái suy khara thran sipan sinh nốt khara thran chẳng từ phong shilong đó ra cái sốc thran mất chú ta mà mất công lim mà mất tech mất cay mà cái tùy hình anh na là cái không nằm mang cái vai là cái what sắc mất chẳng là lấy được lấy mi ba chỉ là ina suy tùy tung li saka cái sim chỉ là pan tâm sai đa năng chỉ khi vang lơ giờ cái quang phong shilong đó từ phong shilong đó khara này sipan sinh nốt khara này ali vợ một phong thiêu rồi quy thiêu rồi cái tiệc hậu rồi ta nói là mà ta là cái này thùng đi hàng mỹ tệ ở principle number one ít thùng là mi rin li mà tai cái sang cái là cái phanh ung sung the key to prosperity and success hi cái chuyện là ra rồi cái point khare pa chili thế người phụng gì chỉ akan là killer giờ cái strength and encouragement from God. Let that kind of strength and encouragement come from the Lord. Vì vào when ra nó, nó xả xa cái giờ là cái nó thấy quy luật, ra nó cái số kami lạc, ina achikum cái phanh ung sung ra, phá cái vai sa ra, mà tai sang cái vai sa ra, mà ya sang cái vai sa ra तो hot na được lấy chi vì vào cái phanh li mà sung quy luật. Rana encourage some idle cái chi thấy quy luật. Verse 7 li Rana just surely encourage ra cái sát hạt itum lỡ ra về na khara con chinh na quy cái tiếp. Vậy xin nào cái tông li Rana mà tụi mi sero. Mang la cái thằng na chẳng là cái ring hậu đó chẳng. Cứ question na khana. Cứ ta tới itum bắp ta bay rồi to apong cái thum en itum bắp ta bay. Number one from the written word of God. Itum li mang ha hang in the Rana Bible. Our Bible hi cái sắc cái vế xin nào cái sao đó khi sao cái phanh sung bay rồi maya sang bay rồi lơ cái gì mà thình rít en cái pin nhai. Number two revealed word itum li mà sa cha en itum na mix thuy rắc là cái khayang thran itum quy mray đó chỉ thấy hay được là our thêm sắc our cái sốc cái zeng zemi cái trang sera sayur và yur khai yur mikumo và sung đây itum li mà san yang là cái us herana cái sad akha lạc cái chi thấy quy cái bài akha vậy itum li thấy quy sắc cái khana wali itum ni conscience ning li mà chuk cái sắc hi pa herana li kam tu lạc cái chi self judgment quy cái bài khalat na mà chuk là cái hi pa hi shi cái chi thấy cái bài bang sap chi conscience li itum li rana sam hai sayur vayur li khai li chi mà sam hai mà chỉ mình cũng mong mang là xem cái bằng cho nên tụi nó chỉ sử dụng là cái rawi à con là ilirat lấy khô ran mà tùy kami ran cái pimi gai chỉ pa là cái nó bắp cái tai hi lấy tới lấy khô cái chỉ hi recap cái thầy ta cả sai rawi nó khara
pangshap kala awi kasat sang kami hi itum mirin li matai sang sa ka phaning ungsung sa ka rikap ta chi sampang ko kui takar sai. Number 2 ka khaneli itum tax li hang gai that give undivided attention. Rana sa gai chili hor cha ta sa ka vai wang na ni ma khun lak en rin la ka ring gi chi ne itum mirin hi itum li bible na gang no we kami sambang hai chi nga chirang ka thirri na whatsak en sa shol ga ring chi thelo dang we le ya le ngui ka pai ta tung ka pai te ka pai kai shop ka pai le sir ho to itum morei we ok morei na pampting hai ok thili ring fudak le sa ho ta kala morei pa sa vai le ka ring ka fudak le sa ho ta kai tek pai la ke ta chang pai la ke chena itum li ngui pai shin da ka thirri nga chirang na nga sha la en ringi ki chiko the gang da the itum hili run akshita miya ka chili undivided attention run yang ka thala ka teo ka mi ko musa hil sa ka phaiwo tanam ka sang pa shi chi ma sali lo ka chin da ve chi pa hang ga hai pa run ka chik ka chik la ka chur la ka hi ka chur la ka jang cái gì chỉ là ngụy đó, hi cái chân này đó thinh cái gì đó hồ lơ mà chơi không phải, rau gì vậy cái gì chỉ cái gì xong, không ngụy chỉ không ngụy xong, không xong chỉ không xong này, ôi vậy, chú vang này chỉ lý sinh tích lo, mà tai sum lo, mà cái thuya lo. Number 3, chỉ lý khi sao cái lo giá cả, chỉ sinh khui hay là cái, ít mà ra khali ning mà yung thằng mà thuộc thằng mà chỉ lý người ung, thằng tây li sai ngay thằng horai là cái thuyết mà chỉ là regular and consistent meditation on God's word. Thằng itu mới text na hang hai đặt tâm cái chi veli noi khomore na cái là noi uklung li mà chuk chính đó noi khomore na chi mà tùy chính cái chi này đó cái hang đặt rawi tùy hi thằng cái chi đó itu mới uklung li per hai là cái bam ki chi ne chi ta ga uklung li rawi tui chang ta le ka khomori le tui chi shok re apang na ka sa ji le chi shok re ningli khama chuk chi le chi shok ho re ningli ma chang lak le tum sab pha ga chi hi chi mi ka mo we khang cha yan maning mane ka na na sa dak le chi no ningli ri kap ta ra chang je na ka shok no ju wang na rana the how to meditate on it day and night ma shun la nga ya la rawi tui chi li mà chụp chính lúc, phản ứng chính lúc, sai chính lúc, rồi cái chuyện thì sửa được, vật chất là tùy là sao cái chuyện này. Khả năng mà principle ban này khi lỡ ra cái observe all according to God's word, sai cố salo, chăm sa đàn nè, church cái kali, shit cái sang ác nè, khi sang ý lỡ, cái tăng khai mang mà salo. sai kor salo cher ka kali khi sarang lag chi principle chi mi on lo chat pha ka chali vration aw kan ka chi ka tha charang lag chi hor chak te salo masot na li khang yu li vration aw kan khi principle mi on lag nga yu rang kla ka chi hor chak te salo ka chi san wo hin hang da kli pa chi li hang ga ji sai kor chi ma shoi la ma yon ki chi ni hili America we them mai kap ka cha Benjamin Franklin na ka hang akha ke pang akha phani ung sak ngai rawi principle la awi principle hi rawi principle likhang rai ta ana hai tre achira shung da American naw na ka hang tha ta achira shung da American history li thang met khale hi Benjamin Franklin ka ta hi ma shok rung ngai ta hang da le te scientist ne ka ahi profession ka chung ga sing Chena na hang banava half a truth is often a great lie. Kali kana na rawi tuila tata itumi context na kwisang sa ja ka chang rawi tuila ka tiaw ko kwisang kwi laga na ka maning ji laga tiaw ka ngrong kwi laga sai ka ji na va nui ka phaning sak wai wang khui thue ta na ka chung ka pik sa sa wi Chena na sa ta le ja ka truth is truth wholesome truth tonga khum ko tonga hi mashung de salo chin de vai chili itamli bible na ga hang na khikla ja kha chili
ngahan ka de klei panava James chapter 2 verse 10 in a pakai tung tong na say for whosoever keeps the whole law and yet stumble in one point he is guilty of all vrava jang itum na korum de klei lai vraya perfect God achuk ka paya mapung ka pha rani jen ali ko krum hila khisang sakra ali niang sakra jaka itum ko krum hila mapung ka pha achuk ka pe ko krum sang saki chine chimaning la 99.9 hi kashungai re ka kateno akha hi iwi ka phaning na namsangai re jai ka ba hili hang da klipa na ba nava ko tong chingwi kai ni ko tong chingwi kai ni jene itum rally ko krum kla awi ka hang khang na mi kla itum wang la matai sang khang sakka ka phaning la ung shunga vre shinau akasara jaka ki sang ikla jaka vre vrawena ka sasang kami pau khrai itum sampang khui ka khaneli itum na sampang da kleji ngushun nga yamate le hor chak ta chak da singtit ka khui ji ta kar sai marak khali sing kui marak khali tha hai machi pai mane jena itum na hanga hai ji rawi tu li ka pi hai ji itum na bhap ta sing kui hai ji hor chak da shaka wi li shaka rawi or autumn khang thali shikachin da kar sai mokop chawrang la ka in hang khang ha kana ki kla ja kha shapshi tu li ka hang tha da it is easier said than done itum mi rin li bajang tu ya na hang ka pai shunti kha what saksang da sa thran sakla khu ini aru kharchan sa chikum ka phani ma chikum ma trak ma tai sangi ma ka tsikki ka phani mung sungi promotion sa mangi ha hila ka chi chung ka tu ya na pai sore na mati pai church val run hang da li ai phap dai se chine chai pai verbally jang kha what saksang da sa thran chili chili ka sak le kho jena itamli hang da klei pawa but if we endure till the end khanau and dang itam khang la ka sa wa ka we shall get the reward ji we saman ji ka khang we saman ji ka la khang la ka sa da klea sa sang hai ka tong ji we saman ji itum ma ka lak la sampang re ji wang na itum li hang ka ngai pa na itum a chi kum ma chung ka ma tai ka sang kum ka phaning ung shunga kum masalak sei bible na gang ta ta vraliva half cook ena tang khai ena liwa she pam sa sei a chupe la kana mo pung pha la kana otam no thmi sei tu mang ena ka hang hiwa pai kho ko sak chang da sa dran sak na kho jena sak la kana khwila ko itum hot na la ka shop ena da rally otam kham thang so ta ka phaning ung shunga kum sa ser sei Sai ko rili rana swami rano. Amen.